Egunon! Bueno, edo eguerdion, edo gabon, edo arratsaldeon, claro, segun noiz ari zareten bideo ikusten. Ni Julen naiz, Bilbo Gazteko youtuberetako bat, eta gaur niri egokitu zait informazioa ekartzea. En primer lugar, tenemos las becas de Guggenheim. Son unas becas que han convocado los museos Guggenheim de Nueva York y Bilbao, dirigidas a jóvenes graduados en el País Vasco. Están preparadas para graduados recientemente o que se hayan graduado a partir del curso 2014-2015 y actualmente están cursando un máster. Bueno, pues esta beca da la opción de hacer prácticas en Nueva York en diferentes departamentos del Museo Solomon R. Guggenheim. Son imprescindibles dos cosas: tener un nivel alto de inglés, tanto escrito como hablado, o sea que yo ya estaría descartado, aunque bueno, también es verdad que estoy en primero de carrera y da igual. Y ser residente del País Vasco desde el 1 de enero de 2017. Vais a tener el enlace para inscribirse en la caja de descripción y el plazo para apuntarse termina el 10 de diciembre. Hasta entonces podéis hacerlo. Pero cuanto antes hacedlo, que si no luego se os olvida. Gero eta hurbilago daukagu Euskaraldia. Euskaraldia, hain zuzen ere, da euskara sustatzen duen ekimen bat. Eta Euskaraldiak proposatzen duena da 11 egunez euskaraz bizitzea. Azaroaren 23 abenduaren 3 arte iranduko du ekimen honek. Eta euskaraz dakien edozein pertsonak parte har dezake. Aukeratzeko bi rol daude. Lehenengoa aho bizi eta honen zerigina izango da euskaraz ulertzen duen edozeinekin euskaraz hitz egin. Eta beste aldetik dago belarri prest. Belarri prest rola aukeratzen duen jendea egongo da prest gainerako jendearekin euskaraz komunikatzeko entzule moduan. Gazteraz hitz egiten badute ere. Euskaraldiaren web ofizialen eman dezakezue izena, parte hartzeko eta behan utziko dizuet esteka web ofizialera joan alizateko. Honetan parte hartzeko baldintza bakarrak dira euskaraz jakitea eta 16 urte edo 16 urtetik gora izatea. Daukagu Bilbao bizi. Ai, claro. Bilbao bizi. Bilbao bizi hain zuzen ere da Bilboko Udarak prestatu duen txirringak alokatzeko zerbitzu bat. Zerbitzu honek zenbait berrikuntza eta hobekuntza dakartza, hala nola, lehen zeden 31 bizikletak hartzeko lekuetatik orain 40 izango ditugu. Bizikleta guztiak elektrikoak izango dira. Izenen nahi baduzue, Bilbao biziren web ofizialean eman beharko duzu izena, edo bestela haien bulegorrian zaitezkete, edota Bilbao biziren aplikazioa deskarga dezakezue, eta prezioari dagokionez Bilbon erroldatuta dagoen jendearentzat urtean 20 euroko prezioa izango du, eta Bilbon erroldatuta ez daudenentzako urteko 25. Azkenik daukagu Urban Bat. Urban Bat es un festival cultural sobre urbanismo e innovación social. Azaroaren 21 eta 25 egunen artean ospatuko da. Esta vez exploran la relación entre eventos culturales y las estrategias de planificación urbana, su impacto en el paisaje, economía y cultura local, y han preparado la programación del festival como un laboratorio abierto a todo el público. Como un proceso de investigación y acción que va a tener diferentes actividades, como por ejemplo charlas. Horietako bat izango da Festimatón, que va a ser un encuentro entre festivales internacionales de urbanismo y arquitectura que usan el evento para ensayar ideas y ofrecer soluciones para hacer las ciudades más habitables. Gainera ekintza honek balioko du hurrengo egunean ingo den Festilaberako. En este taller, en Festilab, se trabajará un taller de co-creación con el objetivo de elaborar un documento de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en el diseño de eventos urbanos. Gaurkoz bukatu dut, ja. Espero dut bideoa asko gustatu izana. Eta asko gustatuko litzaidak, aipatutako edozein gauzetara basoazte edo hauetan parte hartzen baduzue, zuek ekintza hauetan izan duzuen esperientzia edo danadalakoa. Besterik gabe, agur, eskerrik asko bidea ikusi izanagatik eta hurrengo bideon ikusiko dugu elkar.